Dobro jutro, momci, devojke, dečki, dobrodošli še na moje video. Jaz sem Kristjan, denski momci, devojke, dečki, ki gledamo kako Janko so pršek, flakja devojke, to jest ribi, tako da всеки gledamo kako devojkите ki se naložат на прашето, а не на Janko. Останува вие да видите. Така да... Ovdje zbog auta, ne zbog mene, šta je bilo? Ajmo samo. Janko, дали якна, брат? Мисля да я прати по... Я прати по чода. Значи, Яник се на пав шамра това и ови клоците. Сега чуе Боше. Иде газ. Аймо, далje. Jebati ti mamu mujka, kraj. 150.000 lajkova, radimo nastavak ovakvih klipova, tako da ljudi lajkujte klip. Evo ga moj novi auto. Редко danas да може да се најде вакво ауто. Редко. Лепо е, грбница е редко кога може да ги знајмуе и да ga има за воžња. Така да, Janko, брате, лепо ауто си наше свака част. Иде газ. I pozdrav svima ljudi, sa vama Janko i ljudi dobro došli u moj novi klip. Danas radimo najjači video na Balkanu. Ovo na Balkanu nikad niste vidjeli, tako da ljudi danas radim jedan od najvećih klipa na Balkanu. Danas radim Gold Digger prank da vidimo da li su devojke Beograda privlačne, ne kaže se tako, pouzdane. Sponzoruše, ne, da li su poštene, to sam ja sad skontao. Da li su ljudi... Stop it. Get some help. Da li su klinke, nije klinke, kaki hejta, hoće neko ti nubi. Znači su poštene i da li bi se napalile na ovakav auto. I ovo je moj novi auto. A ide gas sa pršeto, ide gas. Tako da ljudi, pljujem jadan, napalio se. Tako da ljudi, inače ovo je moj novi auto, gdje je ključ? Ja ga ovdje našao, nije ni moj. Tako da ljudi, sada ćemo da vidimo da li su devojke Beograda sponzoruše. Znači ljudi, ovo je svoj... Kralj, ovo je moj novi auto, WTF nije ni moj. Kralj ti brate, kralj. Stavite like na ovom klipu, ako ovaj klip skupi 110.000 lajkova radimo nastavak. Ne, 150. Čuti bre! Tako da ljudi 150.000 lajkova radimo nastavak. Ама изнадрено на делчиња. Чути бре! Ovakvih klipova, tako da ljudi lajkujte klip. Evo ga moj novi auto. Pasio znak. 100 пъти си полюби ауто, брате. 100 пъти. Значи, не люби ауто, люби жена. Porsche. Tako da ljudi idemo se parkiramo negdje i da vidimo da li će neka devojka ući. Prvo ću se ja... Много ме интересира дали Janko ќе фати девојка у прашето и дали ќе биде асално видео или пак ќе заврши може да со тепање, со полиција, со одирање на бокси. Не знам, а станува да видиме. Иде газ. Ја само чутачу. Ама Janka други си избра сина. Болje не се бламира вака. Не шална страна, не да го врима или поча го сака прашето, него ли девојките, реално. Znači ljudi, prvo ću ja stati onako pešaka, hodat ću pešaka i kao hoćeš da blejima, znači ja ću prići nekoj ribi i ona to kaže ne, ja ću paliti auto, ona će se napaliti i krenut će da... Znači ljudi, sada ćemo prvu ribu hvatiti koja je šeta, ovdje sedimo sat vremena, ni jedna riba, sve starci nekog prolaze, iskreno nema muda. Tako da ljudi, prvo ću je startovati na priču koja je sa mnom na bleju, ako stoji na semaforu, snimi brzo, brate. Nema muda. Au. Dobre noze, buras, dobre noze. Gdje si jebate? Šta ima? Da, šta ima? Hoćemo da blejimo? Значи, Janko тука се влага 609 на сат. А девојче исплашено до психијатра да дојде. А Janko наставља, ајмо. Gdje si, brate? Da ti je nabacim? Najjače! Šta radiš ovdje, brate? Ovo со БМВ-то, де си, брате, да те набацим. Ма Janko, ако ти искачи из БМВ-то, пребичете. Ko si ti? Što? Pa šta hoćeš od mene? A da blejimo? Ja ti ne smarenje ono. Što? Imam djeka. Imaš dobro dupe. Allah. Уј, Janko, брате, шта си радио, значи, девојче се плашува, имаш добра дупе, значи, увек дека ако ја откачи речи, имаш добра дупе и ќе се напали на то, ќе дојде со вас у Порше. Јас планирам да изнајмам БМВ
И с БМВ-то ни с моя мала да фаќаме ревит, а не питам снимка. Bude hvatim, šta ti je? Pomeri se od mene. Što? Не, девојче исплашено Šta je? 100 на сат. A šta ako imaš dete? Ajde ne prati me više. Ау. Zato što imam djecu, pomeri se od mene. Nije, šetaj malo. Hoćeš. Hoćeš mi pokaži šta ima se jede? Hoćemo na piće? Hoćemo на пича. Јанко, брате, ти наставljаш упорно и упорно наставljаш да узмеш девојку. Али видjet ćemo дали то ќе се исплати. Ајмо. Ti sad. Što? Ajde dođi. To idem za djecu za sat vremena. Краль, повировали, краль. Ау. Ajde dođi sa mnom, brat, da se provozamo. Ne. Što? Pa ajde jebote. Si klinac. Pa klinac, a gledaj šta vozi klinac, ne gubi se. Клинаца, гледай šta vozi klinac, не губи се. Вадање клучевите од Порше, влагање у прашето, губење на макс на девојчево. Ajde. Hoćeš samo nešto? Jedio su tvoja kola. Jesu. Hoćeš da idemo na piće malo sprda? Кјути, Јанко, кјути, добро брам се напалило на ауто, позитивна ствара. Браво те, бра. Свака ти част што си ужмел рибу у 2 секунди. Ček, stani, nemoj odmah. Kako ne, a sad otišla, nesi stajala prvi minut. Pa ne, mislim, možeš da me baciš do kafića gdje ću da blejim sa dečkom i to. Aj si poljujem prvo ustav ovdje, na sred. Nije, pa ne možeš ti ući. Ne. Što? Оу, камерамане, добри очи фатиш, убави очи фати. Мајке ми, убави очи. На камераманот повишица 2000 динара од саат. Pa mislim, ono, Šta ono? Hoćeš opalni šamar? prvi put te vidim. Ne, šta se smiješ? Prvi put te vidim. Pa rekla si, stani, rekla si ovdje da sam klinac, Pa dobro, ono je sladak si klinac. ali ovo je moj auto, džip, široki. Nije taj. Ajde. Леле, како се заебало A, pa hoćeš u секунда. džipa široki ili nećeš? Pa žurim se sad, stvarno. Što? Pa kako mi je, tu mi je blizu. No, šalim se ovim, hoćeš sa mnom? Nije moj auto, aj sa mnom. Ozbiljno? Koji je tvoj auto? Pa džip široki. Šta ti je? Ajde, ako je ovo tvoj, mislim, baš je lepa i boja i to. A tela bi da je moj. A Da li smiješ bi da je jel? moj? A moraš mi produbiti usta ako ćeš dođeš, ali ozbiljno. A šta ako neću? Pa ako nećeš moraš produžiti, moraš me poljubiti. Pa dobro, ajde. Ajde poljubi me. Ajde ulaz. Абе, ако за време на вирус се бацуваат, да си идам бурас. Sani, čekaj, nije moj auto. Upadaj, ajde, šalim se, moram. А снимкот внатре? А, окей. Gdje se rekao ti? Свака част што извадила снимкот внатре, така да то. Иде газ. Ne znam kako se ovo vozi. Šta ima novo, brate, dakle si? Ja napadam. Iz Beograda ti? Iz Не знам де уфатио ли сигурно на лепо место. Јас сум ја дебел, па причам српски. Vidi se da je akcent, to je naglasak malo. Bez veze. Što bez veze? Hoćemo se, ovo, konduš, sam. Како се скрил камерата буразо свака ти част. Vi se napali na mene, Pa ne, normalno hoćeš mislim, samo. znaš kako, meni se auto svideo, ali ti si iz mene previše mlad. Koje si godište ti? Ja, 2005. Ne se. Alaham. Imam 10 godina, a hoćemo negdje na piću, hoćemo kod mene u stanu. Pa ne, možemo na piće negdje. Idemo kod mene u stanu. Ле сега кога ќе излезе на клоци, леле мајки ми кога ќе се сврати цело врање на кај него. Ау. Kola ili? Moje su kola. Sad im da se pale, brate. Naće! Ček, brate, gdje su Ne znaš mi da voziš tvoje kola. Nije moje su kola, nego sad sam Da pod li, supstancom. ne. Ček, stani, brate. Tanja, hoćeš da Ja voziš? hoću da vozim, ajde. Čekaj, stani, evo to, hoćeš da pušeš ili da voziš? Ček, stani, ne može tako. Stani, ja... Hoćеш да пушиш или возиш? Девојка, бирај го првото. Увек првото е боле. Увек. Sam napalio, brate, čekaj, ja ti Ja moram sam. jebat. Па ги фати за место те, бра. What the fuck? Da, Ajde, na 95 tvoje si kola. A na mene nisi. Pa i ti si mi sladak. Ma sad sam slak, jel? Pa da, ipak imaš neki Наложила се на Порше. u gasu si. Sad ću ti ja razvalit. Gasolina, bakložine, brzina. Мов глас имаш, девојка. Ček, stani, brate. Gas, gas. Газ, ке ти даде сега газ по клоци. Gdje kući? Ајмо Јанко, покажи што знаеш те, бра. Ајмо, Негде- пун газ. Na piće. 3,
2, 1, ne računam. Si normalan? Izađi napolje. Zašto? Aj izađi napolje bre! Dobro, evo. Aj napolje, mrš. Lele tije kloci se ako je udari koki jebe matere, lele buraz. Šamrati, bum. Aj pališ ovdje zbog auta, ne zbog mene, šta je bilo? Aj mrš. Aj mrš tamo. Telefonom di go budna, je lupla, je otaro 3 lepe. Jadnico jedna. Mrš šta te nekad. Ajde, beži tamo. Jadnico jedna, seljačino. Jadnico jedna, seljačina jedna. Janko 2, 8, 9, Audi. Znači neku normalnu devojku, ona se nije napalila zbog njene već zbog auta. Ljudi, danas smo cijel dan tražili ribe, nijednu nismo našli, tako da našao sam jedno dobro skrovište. Znači sada se nalazimo kod Hollywood Landa, sada ćemo čekati devojke koje se vraćaju sa bazena. Inače ljudi, danas ovo snimamo ceo dan, našli smo samo jednu ribu i ove druge su sve ispalile, neki htjeli da me prijave itd. Tako da nisam smeo da ubacim to, sada čekamo neke kidare koje će doći, a ležite, lajkujte klip, ovo će biti najluđi projekt na Balkanu, to je to ljudi, ajde. Tako da ljudi čekamo prve ribe koje dođu, snimamo ih, ja se tu nešto prokučim, nosim kao vodu, ovo ono, tako da ljudi vidjet ćemo kad neke ribe dođu, snimamo sve. Hoćete se slikati, jel? Da. Ozbiljno? Reci brate, šta ima? Hoćete prolazan krug? Hoćeš krug? Ajde. Ajde. Jesi to dečko? Jeste. Ozbiljno? Da. U noći se voza dečko si, jel? Na jedan krug samo. Ne znam da li je dečko je kilu izlupa Janko ili Janko nego. A jedan krug. I vraćamo se odmah. Čime si ti, brate? Čao te vra odjeve. Au. Nemoj jebat. A u ovoj vozi Citroen Janko Porsche. Aj upada jebat. Ovo sad Citroen Janko sa Porsche. Pa Janko... Au, brate, šta se desilo? Što ostavi dečko jebat? Pa za jedan krug samo. On će sad te me bije, gledaj. Odšao pa bišli da te previjem raz. Sad ćemo da sredimo. Šta ti je jebote? Što? Što jebote? Pa šta ti je jebote? Šta ti je moj kurac, brate? Pa nije ja, čekaj, za kurac, brate, jesam ja kriv? Pa što sam ja kriv kad je to ovo Sreće Janko imam brzinu, znači da te fati vrat pod mozak i te stavi. moj auto? Pa auto samo sam htjela jedan krug, što ima problem? Ja ću jebati koje vozim, sorry. Nije, pa nije, šta je sprdnja, brate? Koji će biti, brate, koji vam je kurac? Ona je tela krug sa mnom, nije... Avena, девойче ако вакна гроба да му гребам на овој. Девойче мирно овој ја тепа. Гроба да ти го гребам. Šta je, pa ona glumi, nisam ja. Žurimo se. Jebati ti mamu, brate. Majmune jedan, glupo. Vidiš kod mene? Jebaću ti mamu, majmuno jedan glup. Janko, brzinac, znači brzinac si brat. Ti si bolji od Porsche, znači Porschето е бързо, ама ти си по-бърз от Porschето, че не те фати лово и си спас луба, брате. Иде газ. Дочо само си плаче, плаче си. Лагано браз. Лагано газим. Au, jebote, bežim odavde. Ti još tu jebote. Pa da, čekam tebe. Što mene, pa čekaj tvog dečka. Pa požuri, prebit će me, kreći. Ти си još ovdje, šta čekaš? Čekam na tebe, pa šta ne čekaš tvoj dečko? Prebića me. Долно ясно дека кјути девојче око пи. Да видим далje. Au, brate. Ubrzaj malo. Punganskoga jurimo Rio. Aj napolje. Napolje opet. Aj napolje, mrš. Au. Aj mrš. Mrš da te ne gledam, bre. Ide Kakve gas. sve jadnice postoje.